Yesterday, ada giti ubing nga pasahero kung maragsakan ako na iti salud suda. Naragiti ubing kanda giti anti da. Anti, apay sino tinangarami ti lubong? And kung naragi anti da, siyempre ni Apo Diyos. Dan malam na ako naragiti ubing. Ay iso, anti, sino ay tinangaramid nga mat kani Apo Diyos? Katawa na kita anti da, tanda masumbatan. Kuna na, basta, awan iti ko, awan ta ka na mo dita. So ngagtatal na kalangan nanta, awan ta ka na mo dita. Importante jay, amo tayo no sino nangarami ti lubong. Kakatawa da nga handa mo masumbatan diya. Diya salud sa basit nga ubing. Akat katawa ka diya while listening to ubing. And maramdama nakitungtunga kanyada da ubing ko na kanyada. Amo yun no sino tinagarami di ti Diyos. Haan uncle. Awan iti nagarami di ti Diyos. Tanuada iti nangarami iti Diyos, madisqualify iti Diyos nga Diyos. Iti may nga galad iti may nga Diyos, awan iti namarso kanya na. And dahil ko na tayo nga ti Diyos kat agig-exist iso nagbibiyag iso na nga awan iti namarso kanya na. And that makes him God. No ada iti namarso kanya na, hanan iso nga Diyos, may sa isunan nga creation. So that was kung naragibing, ay, iso uncle, kasi gayam di jay. Well, these are questions na giti ubing. Kung nada na giti ubing kat iso ti scientist. Scientist da nga panunot, nagado ti salusuda. Sometimes mabuisit tayo. Taki nagpweso na, hantay masumbatan ti ado. Just like di ay kakatawa lang nag-anti da. Gapos tanda masumbatan nga agpaiso. Bahinda na. Kaya agang dangag. And dinalpas ko ang sinumbatan ko na nagiti anti da. Oh, nangag mo di ay. Kas jay gayam di jay. Awan tinamarso iti Diyos. Or else no ada tinamarso iti Diyos. Haanan nga Diyos isuna. He will become a creation. And that qualifies. Iti may nga Diyos. Iti may nga qualification ti may nga Diyos. Awan ti dapat nga namarso kanana. Blessed day kakalian, panagtutulot yan nakmanan ni Apo Diyos ti mga iwan kala kayo iti day tingal. God bless you.